Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat bekongsan jago kubor mentaka step. Ulat ke jela Manipur ulat thong yu nong yalam ke BJP US Rajan Singh kumu speaker bersipor ke yang dorbar tawan ke jela. Ka Election Commission keri ke lepen bena bala weng no mardor ke jing pentrekam ya ka Model Code of Conduct hadin balakut ke election haki santli ke jela. Berkejing etika COVID-19 di India kelatam ya kasispa prapo point iwe not klur teli gidos. Haswa bengina pash ke kubor ke babnya ngina syashkor ya kene kejing penbera ke badan kam. Ni kentui kinong snap jengi ban bo elade ha kejing shingan ne kejing pang COVID-19 da ke babot ikini ki sau teli girukom le. Shimti kapura denge ki mas penpaji ni giwei bat sat khot bhaya la kikti bat kedur khamat. Ka kubor ke babnya Ulat ke jela Manipur nen kesni ulat thong yau nong yalam ke BJP US Rajan Singh ubalongru menteri ketenat pule putih kumu speaker bersipor ke yang dorbar tawan ke jela Manipur. La sakhi bakladon ka jingki banthau ke sarkar bethamai ha Manipur. US Rajan Singh ulah syajit dangshan na ka lamsang constituency bat unchim smai kumu speaker bersipor mentah kesni Haraj Bhavan ha kenong ba Impal. Laban kedau hang ne ba kinong yalam ke BJP hakari kinwan poi menta kasngi he Impal benekren ya ke jing thau sarkar hagane ke jela. Ka BJP ke la job na laipu artli ki constituency na ki hindru pautli ki constituency barok ke badan hag jela. Bar klayo e ke jing kershan jong wei UMLA Clemseng. Ka Election Commission keri ke lepen bena bela weng no amardor ya ke jing pentrekam ya ke Model Code of Conduct hadin belakut ke election ke dorbar tawan ke jela Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand, bat Uttar Pradesh. Ka Election Commission ke loong banamar beladap nyo vote hagini ke jela bat kumjo hakawai ke Assembly Constituency balong election steng samoi ha Assam. La weng no ke Model Code of Conduct lat no tang hakikat tu ka deteligi district ke jela Uttar Pradesh ke badanglong election haki jaka sensar bahap apo ke Uttar Pradesh Legislative Council. Menteri Rangba ke jela Goa Pramod Sawan nen kesni ula IT ke siti eno akam ha ulat ke jela Goa UPS Sridharan ban plenti ke jingthau ke sarkar bethamai. Ulat pediang ke siti jong bad ula kerpad yu ban khmi shipor ke jing sensar hadu bandala banthau ya ke sarkar ke bethamai. Ha Punjab pad unong yalam ke Aam Admi Party u Bhagwan Man nen kesni ule kendo yulat ke jela Punjab u Banwari Lal Purohit badlet kam banthau ya ke sarkar bethamai. Ka Aam Admi Party ke job ha khandai pu artli ki constituency na ki shispa khanyo tli ki constituency baro ki badan ha ke jela Punjab. Ka Election Commission keri nen kesni ke lapan bena ban penlong ya ke election steng samoi ha kawai ka Parliamentary Constituency ha West Bengal bat Southly ki Assembly Constituency ha West Bengal, Chhattisgarh, Bihar ba Maharashtra. Ha West Bengal en penlong ya ke election steng samoi ha ka Asansol Parliamentary Constituency. Ki Southly ki Jakapat ban penlong ya ke election steng samoi ha ki Assembly Constituency ki Kenthop ya ka Khairagar ha Chhattisgarh, ka Bochahan ha Bihar, ka Kolhapur North ha Maharashtra, bat ka Baligunj ha West Bengal. Ka tarik bakhado ban thep kerteng daki kertong kandai ka arpu sautre uleber, bat ka tarik bakhado ban weng ya ka jing thep kerteng kandai ka arpu pratre uleber. Ya ka jing thep vote penlong ha ka khat artere uyayong, bat ya ka jingyo ki vote penlong ha ka khat ndre uyayong. Kani ko kubor ka Wan Shafi na All India Radio Shillong. Ka jingai tika COVID-19 di India kelatam ya ke shispa prapo point iwe not klor teligidos kat hadu nen kesni. Ki kubor na ketenat kekut kakia kesukar prank itu batang nen kesni ru la aitika ya palat kat nyulak prapuar hajar mut kibrio. Ladap ai arklur khat arlak teli ki precaution dose syakinong trei ka kot kakya kinong yakun ki bana khmat bat ki breu belatam yakah ndropos nam karta. Ha Meghalaya ndrengut ki breu klio otmai ki jingpang COVID-19 henen kesni. Bat dagine ka jingdan ki breu badang don unu kunyang jingpang hadu menta kalong shispa ngut. Ki balakot henen kesni ki don arpusan ngut. Om Shimladon Baklat rengkat berkejingpang COVID-19 henen kesni.
Kada dua mentai ke belaklat Meghalaya rengkat bat kejimpang COVID-19 kidan Syihajar Sanspa Prapunya Umut. Ka Justice T Vaitai Commission kala toket halor ka jinsha penyap ubat Chesterfield thangkeu bat kala toket benya na kibahing bahasem jong new balaklat no menha kesing thodeng bat nin kesni. U Justice Vaitai ulong ba endang la ban toket shushu saya katto kaningut kisaki. Ulong ba ka commission ka kwa ban pendep ke jing toket hapo kapor balabo. Ya ka program ban batai bat ai jingshai syapang ka Meghalaya Civil Service lepenlong ban yalam lenti ya kisamla ke bakwa benele ya ke excellent civil service naga district Southwest Garo Hills ban lepenlong ya ke program ha ka multi facility center ha Ampati. Ki officer MCS badang thamai ki badan ha Ampati ki lepenlong ya ke program ha ka balawan beneshim benta da bunut kisamla ki balawan na ki jaka ki bajengai jong ke district. Lai kerana kena program halor kerukom ban bate kapor kumno ban tho examen kumno ban le hababan kya ki AKA bat ki mat bunmot ki breo kileshim benta ha ka jingrake kelungkho skikha basis pa prapunyo snem jong u Bhagwan Sri Sri Thakur Ramkrishna Deva belapnlong da Ramkrishna Mission Ashram Sora hanin gesni. La sedang ya kena program da kejiniat padba bala penbut da ka cultural program bala peni da ki kena pule jong ki school Ramkrishna Mission baper ki badan hasora. La penkut ikena ke program da ka arati bala peni da ki kena ka Ramkrishna Mission Students Home hasora bat sobar. Ka benta baar jong ka dorbar mangtengka ka parlimen kan sedang lasai kesni batkan kod ha ka praterik uyayong. Ha kini ka benta baar kindon kat kendai teli ki jingi syong dorbar. Ki dorbar mangtengka ha ka Lok Sabha bat Raja Sabha kenlong nadu kapor katway bejemin step haru hendriu beje janmit. La ban kedau hang ne bagane ke benta baar jong ke dorbar mangtengka kalong biang hadin ke jingsange basi benai ha ka baki parliamentary standing committee baper kilakmi benya ke jingdawa jong kitanat baper la kmi lenti bau chairman ka Raja Sabha M Venkaya Naidu unietho ya ke jing terikam jong ki pratli ke standing committee ka Raja Sabha lasai kesni. Ka dorbar mangtengka jong biang dorbar thawaan ke Jala Nagaland kan sedang haka khat kendai terik uleber batkan kod haka arpusau terik uleber. On sedang yaka da ke jingkran ulad ujak Deshmukhi. On jetru yau deputy speaker ka yeng dorbar thawaan haka khat kendai terik ubenai leber. U menteri rangba ke Jala Nagaland Nephew Rio ubabatru ya ketenat platengka unwanra ya ka mangtengka ke senam arhajar arpulai haka arpuar terik ubenai leber. Kani kala bandai ka dorbar mangtengka ka bakaddo jong kani ke yung dorbar thawaan namar ba ka Jala Nagaland keladai banlong election hakasnam banwan. U menteri rang bado ke Nepal Usher Bahadur Diobah nen kesni ulapan pau ke jing snungo ya u menteri rang bado ke India Narendra Modi bade ke sarkar India ke belerap banwan ket ya ki sawut kinong shnong ke Nepal na Ukraine hapo ke operation Ganga jong ke India. Ule tu begini kisawut ki Nepali kilawan poi ha Nepal lengba ke India. Bat katto ke khubor kalakot ke balawan negara step na ke All India Radio Shillong. Kapor menta kaladap Praduna San Minute.